A very good morning. New TV news analysis as you may tabi punamok po han bamakta da dong hostel metong ramna punam putaram nok chobgaloina nei kokno na krumjari. Ngasi Imphal da phong ba tongan ba pauche singi marui ba headline sing khana neinna ba asida khugi studio da saruk yaduna lengshin bidno lei ba si khugi oja SHANTA NAHAKPAM secretary UCM han bamakta da zabu khugi studio taram nok chari. Khugi ngasi gi khana neinna ba si Makhat Thadringi Maoinina, Nasi Imphal the Pong Pauche sing Maru headline sing Miam Dongtang Patokuna Tamjogi Tanja Silojage, a han bada Pokna Fam. Pokna Famgi editor Robin Roma Sung Boni Tokjon Cha Yauna, Paumi Tareta State Journalist Award Tau Tokre, social media gi aran ba pau sing AI gi matengna, Tidokna ba Hotna Minasi, Haidan director na Thamdakli. Tangdu leita draba manipur gi saktam asi amuktang semjin sajan bagi thaudang lominasi th satyabrata sana leipakta state lengangna pawilam da piba khwaidagi wangba mana state journalist award paumi tareta lan thokre aranba paw khandokna ba paumi sing ne ai bu khulai oina sijina ba mathautai director NG Utam Naharol gi thaudang da BJP gi no balengak lakpada kuki MLA sing yawbagi phibam leire Kukisu group ka MLA singa unabaduma panthok trabasu manungdadi yanaba purak lamba yai huyen lan pauda popular government sembada di center gi luching basing na yaningle adubu leader di khandri hanagi dudi thajadre BJP MLA thasi gi kunda RSS ki makok thongba luching ba Dr Mohan Bhagwat lak laba matungda BJP gi national president JP Nadasu Lakani Hari RSS ki makok thongba luchingba Mohan Bhagwat numit humni gi khongchatta November kunda lakadari Manipur gi president rule gi lengak thupchillaga anawa popular ministry ama sembaga mari leinena khongchat oigadra natraga oiroidra khangdri haidra masi khoi hojik pathok chari besi Imphal phongba tongan ba pause singi maroi ba headline ngaktani makha chathajaboina uja SHANTA da ina lakchaning basi uja SHANTA handaksi numit kharani gi mamangda khoi BJP gi general secretary BL Santos amadi north east ki in charge sambit patra su laklami haw handaksi khoi gi yam toina BJP gi karyakata singsi Imphal da lakpa handaga khoi Delhi da khoi popular government ama sem bagi chalu badugi matung dani handak lagli besingsi adubu hojik phawbada khoi chapcha ba moina laklam basi khoi konthojamgi MLA na thamgi wafam da su makhoi ani na laam badasu popular government sem bagi matang da di kashu yaude duga party mapangan kankhatna bani haiba statement amsu thamgi bani adumakpu handak su amuk khoi Mohan Bhagwat si lakadori masi lakadori sida sum policy leader si yadi yaningle luching basi sem khanbada yaningle adubu leader di khandri haiba statement amsu yauri masi gi matang da akhoi masi popular government amasi semge harga su ngasagi leader ma claim tobangam da basina oigadra duga leader claim tobangam da basina Kari maram gi no aduga oja SHANTA yam toina handak si frequent visit taropase oja SHANTA gi mot masi kari kamaini yeng ba yai kano ne mase agoye kano na BJP ye top leader top brass mayam na ko yam toina lakpase si Manipur da an mada Manipur da peace porak na mun hona bada moyi achoba role le se utpane ai tare ko ani subuda leader kan makan da wai wafam jidi moi internal matter ne lenga sem da was moi internal matter ne hojikti public opinion je change bu tawra bane ko lenga se le su le samana re matam le tre chahi ma almost chahi ma gatang ai re tha taru 2027 ki February so tar mane ba ko election je ko to February ta tar ga di ngai gi korop kan da ki matam do par ga di almost matam le tre ba campaign tawna bai matam moi yausal le ba ko hojik lu do se kai no kan da praja da Sagar sem da to pura tongan mamne ko BJP ki oina di prajada moina hojik pauda within PR without PR kari offer to gre ha pot ne lak to je hojik pauda aina sum khanja bada di BJP Manipur ki oina di achievement je to ba ga lai to male ko to bu center ki legak se hai tare center ki legak ki oina di mana laga hai ba ba to ba ba hodi nomai ka pa lep ki ba kot ki ba den hojik moina effort thadari ba lambi chat pa ya na ba hona ba
then cookies o kangbu ga moi ngarang Guwahati asom da pham gi ba mi pham leidana ko adagi ngasai gi yam strong oina Tripura Manipur gi kano sidi princely state oina merge tau gi banina masigi bifurcation tau da ya ba ya da gi pot matang lak matam da di achau role ma di lengak da lowe ha da ya roi ba bapan gi lengak na hai tare koi sina na tam hoi koi si advice piram bi ai moi na su suggestion me am piram bi ai ko adubu praja da di moi na suggestion pi bi u udre ba everywhere moi na chatlaga wangang o khuding gi lengak sem dore miyam na pam na ba lengak sem dore na punglaw da law thok ne ma koi toi se ko kada ngai tri di kai no hai ganda moi gi leader gi internal conflict se manung da lei jaga da ba conflict oi bane ba manung da lei jaga da ba conflict si kamai tau ga ganda jage akoi gi internal conflict se mapan da sum thola ga everywhere mafam khuding makta hena agitate tawna ba adagi social media sing sinaraga mana owner oirani aina oirani aduna oirani na sum thagat na bja sigi sina praja da hena dissatisfaction am lai ko mai kendra manung du dadi worker manung dadi penaram be ko adu ma khanang da mi di penaram be adu mase this manung da disintegrated oire ha utpadu ne ko party gi president dagi thoksara ka da statement ne ba kitang mi gonda mi gi matau ju khara tamba ma change akoi gi cookies o MLA sing hai tare akoi gi ngai gi kangpokpi chu champur gi MLA sing sina moina wangang ma matam da moi kamai ngai moi gi marakta leadership ki struggle uttabra manipur gi natraga moi community gi natraga moi gi demand du da moi kayam stand da we anti demand oi ba anti CSO activity natraga anti state activity se moina manipur thugai ba nataba atopa angle da kalai da activity tau ge se moi ju khar yengmam change ba pikrabalam sida MLA kunta khak leiba jaga sida moi ani hum nuti gi thoga statement da sakar semani hanai du di oido mandre mana oirani chawbana oirani tombana oirani ha poche masi ta da wai hai tai mayam na su waram ngane khal le ko mayam da sum naina laga keno se kauthon bagi leiriba phibam se kauthon mane ba seng na hai tar ga di BJP Manipur Pradesh na center da advice to rombe ai suggest to rombe ai adu BJP Manipur Pradesh gi role di ka lai ta dong to ko center na to ra ga na moina center da si to re tu ha kuba phim da loi lei ko aduna thamjani di kai no ai ganda lengak sem da ba praja gi wai di hojik thoi pa ka su thoi tre lengak sem da ba se moi gi bot ka ba na tra ka da ba gi makha pona lengak se semning ba na tra semning da ba se moi ma ko ta lei re ba adu matam se am tela abni nal chahi ama gumba lengak pa ba chahi ama gumba minister wai ta ga su ma sida heavyweight politician mantri or makhara di ka gadra aduga sai aduna taba mong dadi aina sum khanja bada BJP se central BJP political party je hanagi leiba leader sing se satisfaction ju khar walam ngado male maram di ba moigi waiba role do ka exercise to bangam da boina uram mani ba uram doi maram jina kaino aganda masida political party moina reconcile to na ba hona ba se ka ude duga sai goi manung da di torombe mapan da di ude moina manipur BJP oina wangang ta ga su toan BJP gi manung da leiba MLA sing workers sing adagi leader sing gi marak gi manipur thugai na wa se ngang gi matam da moina BJP na madu control to ngam gi te ha se seng mane ko se lot pa yar ba development perspective na ama wai ga ta su ko adagi loisala ko da ina si matang na haini se kaino ganda anybody na leader work pa da akoi di to ba praja gi di agai ba leite maram di chief minister ki role hai se mi kuding ma leader wai ta di mai capacity da mai to ge khan ba apha khan ba leram ngani praja gi di ka shu to wa heroi to bu if layak si sema matung da ko kari gumba social conflict amaga lakta ga di madu BJP na face to ngam ba leader swai level leader je si sina face to ngam ba capacity oi bra oi da bra di madu yengom change ba abde ngasai hojik maksu lila si loidri ko lila si loidri koi loire en lo ya roi ba election naksal ko matam da compromise to bugi timing se natra compromise to da ba agenda sing se hena pol ki jai hena kan khalak jai natra ga sonda ki jai ko ada center na bana ma jo khoi de khoi phire bong another 10 years da khoi phum lam thi ne na haigala ga di adoi ta di election naksal ko da compromise to bugi jaga dum lakani mam di NSN am gi se election naksal ko khuding da handa ki election loega handa ki winter da loichalani ha ga loichan da bida sum thambi bane ko then su group singa government of India ga wari sana bada si matang da yanadre natraga yanadre ha pot lai bata ga su public angle da gi CSO angle da gi adum boiling point adum lae ba auna praja ga yanandri ba ha di yanabagi room ma porok pangam dri ba lengak se thambada ai wakhan da di ikan kana da man de BJP na ju BJP leadership sina ju thamning do ba man de to
December November December sida animated suspension ki matam loirak pase Yes. si gi yengagadi center na decide tawgadam ne ba lengak si thammaga khoi da kam sokani kam soe ase adubu ai mota ai personal opinion na di center na lengak se leitabasine na Manipur je peace oe na soin khalam gani na ismain tam jagi Okay. Uza Santa masida marakam tang thachage. Haji uza Santa na di lakadori ba koi gi 2027 ki election sida koi gi BJP gi khara heavyweight oiba. Akoigi MLA natragadi masida mukoi yam chauna mai thibagi mami makak lei habasida nahan ai isamak na phamjabadani koigi BJP gi General Secretary ojana thambiramba wafamda koigi handak Bihar ki election siga mari leinena Manipur ki context ta pusalakpa matamda lakadar 2027 ki election sida sudum hangna thambiramba siduma BJP na lengak se dum paigani masi yam chauna makoina phangani habagi yam thajaba yam confidence oiba statement am sudum thambirami adubu oja santana haidi dum tongan ba khogi oja santa khatana tana khogi tongan ba panelist na thambibagi matungina di dumak lakadar 2027 ki election sida BJP ki kenosi yamna hazaroidra habagi mami makhakti unari adumapu BJP ki General Secretary yema oina dumak ngangi brahmagi speculation si oja kari kamaini yengba ya yam confidence oina Bihar ki election si ngasagi NDA ki National Democratic Alliance BJP ma DJTU na dukimatik haidi Congress ki mai kai degi vote chor gadi chor ka haba mayam am leiraga su yam chauna mai pak pasida only INC ke se ama khakka phangi bani ngahan bawgida ado si speculation si sandam si kamai ni yeng be mayam na panelist na di tongan ba panelist na di dum tongan ba magi kano point of view di dum thamba ado mapu yam contradictory uina dum uiba sandam si kamai yeng be I personal opinion hai ta ko ma se ai na kano kina te CSO ge wana te ko personal opinion Manipur ga Bihar ga ja ani se compare person tawum change khoi na BJP na vote ka re na heta Manipur so solid majority lo ni ga de aran mane ko ada maram di kai no ganda per capita income yenga na Bihar se khoi ne ba jaga ni adigi Bihar se Manipur dona ngasai multicultural multi religious society na te ko Bihar se yamna tribal Bihar da tribal le se batar ga su moi gi oiba tongan ba agitation hana le ramba jing do Jharkhand form taw gi da loi gre ko Jharkhand mukti morcha cha khiu da tribal ki issue se Bihar da loi gra bane ko sima khangbom change adigi ahum su da kai no hai ganda Bihar se one of the poorest state ko adi lai state Manipur lai hai je si per capita income yang da Bihar ne MP ko yam lai state ne aduga secondly Bihar vote kari ba mi sing do compared to we ai ko akhoi gi angang nu pi musa sanatan dharma gi isai sakpa isai sakbi angang sei kumanga su ba ma vote kai do man kai khangam do no really kai khangam do religious angle the vote karak ne na low down ne ko hadi samna ha do ma gi advisor pan am later 25 years su da hoi adu de na yang oi ba Arunachal gi konat sangma keno gi Arunachal gi keno gi angang ma nu pi musa ma vote kai ko Arunachal la Meghalaya ma gi MP oi bam ju lei ado moi ga education level da khena ba se si yeng da ya roi ko voter as just religion na traga kaino da Bihar da chat kibi ai adu Manipur di religion amadi kaino da vote chapa se khara wane ha si yengum changi ko adu ga population wise nga na Manipur yam pick population ni Bihar yam chawi propaganda to matam da sa gi kaino da Bihar da yam lai ba se development da gi hena thong chama tek tar ga su kaino chama tu tar ga su religious angle da vote khomang am gi capacity jam chaun le ba khoi Manipur da handak la ka to 2027 gi election se development agenda hoiga vote tawroi habse aseng mane ko masida vote tawdoi si Manipur kan bagi marum da Manipur chawkaran ba aduga masida yawaga doi se maitai kan ba kuki kan ba naga gi su naga kan ba ko community nationalism da tawga vote ne ba 2027 je development angle da vote so tawroi ba development angle da vote tawrum da oi ta de khusuk phod lengak le radam ne ba osagi MLA sing sigi mai magi oiba keno counter measures je kaino ai ga na magi community manung da ma mathanda community ne ya laga ma mathanda vote ka basena khoi Manipur ki agenda oiri bo siksu ko auga Bihar ga ma ga khena base amro me ngar Prashant Kishore ai ba political analysis ma vote poe na ma gi ground je loire lo ya de ko Prashant Kishore hai banu pa se ma gi party se vote am ka de to bu mana analyze toromba jaga da India gi waina election gi matter da man haram da chumamba pop tarak pa jaga mayam yauri ba Bihar somehow ai ngasai gi moi gi vote chor gadi chor gi wanate adugumba adom da tawraga Congress na su
BJP की vote थुगाई बंगम बहुना देव को अदगी आइना ममांग से पैनल से मक्ता सीधा फम्मगा वरी साबदा नोमजो political discussion नमदा हाई ग्राम राहुल गांधी ना पुखरी जोंदरगा nga फावने हेन लू पोंते बको आई हानि जे अदु मदुगु मसो कास्तुना election fight तो मतमदा प्रजा की development तो को मतमदा मदुदा अवा बता बनेबा दा होय बिहार election दा BJP ना majority फंगी बजे मथंगी तामदा parliamentary election दा BJP ना अमुक Prime Minister or Pay chance that Hoy 15% go with the Kakaladra, Moina majority Pasana, Pangramina, Moy PM like Guinea, Assam di Libya, Manipurga, Manipuri context the Madugi Poto, Asomda Pura 100% majority Pangrena, Traga 50% Pangrena, Manipura Pangani have like Hosik Maxu. BJP nangangiba huzik mak BJP nangangiba mayam se sigi matakta karino hai kanda lengak sem ngamdana leiribne ko majority lengak sem ngamdana leiribne aduna praja gi sentiment se kiseba khara aduga kanadre na khanba khara neba BJP support oi wapam natte ba BJP support oi wapam natte aduna ngasai ngasi makti chahi ama mukta ngarabne na akoina yam ka hena hesitate tawruba natraga kari tawruba akoi MLA singi mathaga tawruda akoi kanabam ta leitre se akoi loi khange bako but masai gi center gi sena kaino ha kanda manipur gi BJP gi mi kandraga jo manipur BJP di kan gya gi center da will di phajan lei ha se hai de yar hoiba many faces of BJP might change hasik laiba 2027 election je sigi mamang da BJP gi mi mayam ticket phangi da so ai ticket phangi bse anoba mamai mayam tholok bse maram di center na hosik leiba BJP gi lengak puri ba leader sing je thajar matar ga diko na lengak semal mane ba moina hai tabagi haite na utpadagi moina su utcharak pa aduna PR thamaga noina control to ngamdram na akoi gi site control to ge na utpane ba akoi gi leader sing je amaga tinaba ya de ai khudam je masi akoi handak PR si da utkhar bane ba try hum mere to re na ko hosik su try to le ni na ta hosik su try to le ni center gi instruction na ta ba atopa angle da local MLA Singna, Manipur MLA Singna, they have never tried to make a bonding like the CSOs have done. Moi masagi manung da party manung da bonding am bausem na batau deba. Similarly, second da kai noai ganda hosi lai riba Congress oigera BJP oigera any party oision obako. Moi na vote hosi moi na same iba vote bank se. Only and only Narendra Modi chaiba, Rahul Gandhi chaiba, natraga center ki policy chaiba neba. Moi na Atopa political party amaga akoi famina ngangnara suka akoi di akoi center da akoi central committee na parliament pukhali dang hire kani adui makata ba what is the role of the local political party sidai da local attachment na same na ba hai waga pa level ngak tu na mifam apun ba mifam famja da yarak tab ne adu tawdam ne ada tawdam ne hire ga leithok pai wane ba but internally say hosi yam ne appreciate tawng ya ba say Michael lam sathang okip se ma thado goi gera okip ogera whatsoever ko mana Mifal manung da hosi kano example amadi ulidana akoi CSO sing na example amadi ulidana sigumba example se political party na set tawbangam de aduna sa ye moi gi Bihar gi election da 100 kare ha biduga Manipur da heng kara kane ha biduga diam tayona pone adu ngange mi do heng kon yam chopak pasu ya ko but amadi le ko kaino hai ganda akoi gi prasajana center da taw da pela aba adu akoi gi leader akoi na hosi haidok pangam da akoi yaning da leader yam lei ba akoi marak ta ko akoi so yaning da ba haidok ko dingam da ba ko sigi leader sing sigi kano se popularity graph na traga performance graph se yenga kanda whether moi maitei na traga kuki khakta gi damang ek tar kadra Manipur apun bagi damang ek tar kadra ha se center na hot pangam matar ga di BJP majority por pangam ni adu na tadi thasab lai ke ai tare okay thank you very much Sagachari so Santa Makha Chathaja boina masida si kuigi BJP gi anoba lengak lakpada kuki MLA sing yawbagi phibam leire kuki su group ka MLA singa unabadu mapan thoktrabasu manungdadi yanaba purak lamba yai hairi adudagi amuk masida kuigi BJP gi kuigi makok thongba Mohan Bhagat si tang laklebet kuigi November gi tang Kunsida lakadori duga tang kun gama thoidana mo BJP gi national president JP Nadam lakadori bene masida ngasai frequent visit kiduma leire masida aina oja Shanta da lakchaningi se oja Shanta haiba lakadori ba akhigi masida popular government ama semba da makhoi se yawba yawdagi wapam amasu yawroidra haibagi ma leiba duga masida BJP gi anoba lenga lakpada makhoi yawbagi phibam da leire hairi
masida su group ka wari mapan thong na sanadra ko su manung dadi yana ba purak lamba yai habam su hairi masida oza santa kari gumba mu 2027 gi election je mu yenga seba masida kugi makoi tara sigi manung da akoi BJP da gi su makoi koi keno ani dum yauri minister ni yauri oza se de lak chaning si makoi je hojik lai ri belebak si gi phibam sida dumak karamba party the board ka lepaka da gi habasi masu mu khana basu sisu hangba yaba wa hangam sung oiba aduka popular government si until and unless hojik lai ba phibam si da hojik akoi gi suspended animation gi matam chu loi silakpa adu bitar ga di CM le as soon as possible koi frequent visit chu tawra even in a CM le haina khalasi adu bitar ga di makoi se ta seng namak yarokani habagi thajabasi adu ma oja santa leibra kamai tawisa Legang same way jadi cookie yaw so how to do same way migi meeting pham du akoina khabar da swai da hab yanar ma ba yai adu tarom ba yai ga na provoke tawsan da hen mina ka ni ko moi community do akoina yanana ba center na yanana ba sil leba community sing du hen na provoke tawna ba sin ba je sidi phatte ba samna da nan moi ge center ga su group ko wari sana bagi pot ama legi du da adu gi wari sana dringai da social media platform kara da kari gumba fear psychosis sama sagal idana hadi samna ave kai gumba adu no miki wai sana do fail oi ta gadi ngasai gi amukal lan hor kani ga haina utpa gi Facebook ta run tawre idana adu ga chamana na akoina su propaganda taw matam da natraga paw hapa matam da accurate oi ba paw ma natraga di masi hapa kanda migi community reaction do akoina yana na kan hone ne jida migi community reaction do kamai taw gani ha bse akoi khan gadam ne ba say for example akoi ai hosik da so haija Michael lam zatang hokip sema hosik sida Imphal manung lei akoi kanam ta mo da meitei am ta mo provoke taw de lambi da kai da taw de magi mathak da against the COM CSOM ta na wangang de akoi je unified Manipur ma idea of Manipur da stand to ba adugumba community ni valley da lei se meitei khak tagi wanate tamkhul naga ichinno pamai ko dai chothe aimol mayam loi mani Imphal valley sida Thawal Imphal Bishanpur sai da loina pulap valley sida taminaraga Manipur gi economy gi part ama oiri ne ba koina ko si gi pot se yengmom change ba aduna moi gi yarok ta ba haibse si moi gi apam ne moi gi people ga moi gi leader na decide tawja ga dabne center gi side gi yam clear cut ta moi da hai gre ngan ta hai da ngai ri there will be no separate administration bifurcate tawai wafam leite but development gi context ta anything dakar leba do Manipur assembly gi through da keno tawga have di discuss tawga na assembly gi resolution chatlaga center na madu gi oiba grant in aid oigara natraga new formula ma yeng madu di me manaraga tawdamne hai ba yana ba se CSO na lepangam bana te ba ko CSO ga chamar phamina su tara phamina ta su imu yum sign tawna lak di yai ko adui makata badu di akoina thagat khiba leader sung duna through assembly through parliament push tawga pass tawra kanda madu gi particular budget natraga economic package moina phangsa ga dabne ba ko aduna any condition da lengak lei tabida moi apam phang ba je center na grant in aid oina heta piba haibse amisana pam ene heta grant in aid piba ya ba ponate parliament dei pass tawam sange do so upper house lower house ko jaga khar le rambe 200-300 crores prime minister package tagi home ministry package tagi piba ko aduna long term sustainability na tra long term peace process ta aduna mai pa ko di oi ba ko particular law magi makhada sigi group sigi natraga sigi tribe sing sigi oiba sigi package se natraga sigi council gi manungda natraga government gi manungda natraga tribal development gi manungda si leirani haba pochima parliament gi pirakpam change gazette on mam change ba ko ngatangi yada gi lupa crore samai package tuna aduna satisfy oinga moi adu lorga na problem am ka tolakane ba si khanga ga chat ka dabani aduna ai mota ngasai si point sing se ngasai gi kanona center na yamna thoroughly discuss torom do male ko moi gi su group ki phamina ba ko kai noi si di phangaroi adu bu noi si gi poche si mathang da noi kari tobe adu gi further ground discussion ma moi su torom gani lowe ko ai motor mai lowe adu ga aina khanja da priority se economically akoi se tie up se tat khiba tie up se economically hanjanan bajina han ba priority soidana oram gani center ge ko lengak sema kanda hosiki leiriba condition je lambi chatpa yadaba asom dagi lakpada indigenous people ai akoi tribe list ta yawba kuntha mari kuntha nga je changhan som da chang yadaba asom chatpa yadaba sigi poche revive to han bajina han ba priority oigedab ne ko aduga second de kaino ai ganda ai wakanda home ministry ge soidana assure to ngani moiromda habedi somda crime habedi writing de yam kanna thodang logi basing se masi under the court of law justice pubi hoina moi so haram ngani akoina jo somda gi hairi dana ko masi example abu godra gi oiba godra road nawai gujarat train
ट्रेन मई थाबदा चथगिबा सिगी रोड से 2000 केनो चथगिबा मागी कोर्ट वर्डिक लाकना होनाबदा 2017 बो मतम चंगेबा चही तरे निपान तरा चंगेको अदो मतम चंगनी हाबसे मोय खंगमगदरायना खले इमीडिएट सोल्यूशन पोरकपगी प्रोग्राम दुमदी सुंगलै लेत्रे अदुना गवर्नमेंट पार्टिसिपेट तौदब तारगदी अखोई मांगजब याम चावना लेयेना डिस्कस तौरमबदी याय अदुबो लेपक तबदुदी अखोइना सोमदा मोय यानाग्रे मोय यावरानी खोलानी हाबसे सिगी टाइमिंग सिदा अखोई हाबम थोकते मासे पार्टी की प्रेसिडेंट माना मागी चिंदगी तागदमने ngaraanganju party president yam haraw-haraw miyam da pawdom ta tamjage haiga sakar seman gane na haibirame di haire bako sakar seman gane haibirame sidi yam kuire akoina party president dang saningi sidi whether you are in contact with the cookies or MLAs maru ene noi BJP tare to noi paw phonari bra kari paw phonari haibse media nang mam to eba hangmam thok tabra ne media nang mam to eba ngasi mauda meeting of famma matamda party banner manung da leiba MLA party ki site ka gi busing do what will be their role in formation of the government haibse party president general secretary na sida phamasu ada phamasu asomna phamasu karai da so moina ngasi clarification am ta people leitri ba sigi clarification la akanda ko moi yauni yauro have do akoi de khangadam ne ba akoi sina malang da pangai da hairaga yaningdaba community moi mar ta su yaningdaba mi myam le ngore ba akoi thawai asu am sacrifice tawraga akoi hana 3000 ba thugairaga impal valley thadu ga la akanda thadu la akanda noina noi ki khongthang haladi akoi punchi si loi mang drogai haibu le ngone ba akoi som su lei sine ba natra adu maina tawdana sai ke hai tare perpetrators sing do justice ta porak ba then politically hana keno to ba punjan ba keno government semding ai da politically moyana punjan mam change punjal labra punjan revive do akoina khangdabni na akoina swai da moise tongan ba entity moina moi meeting phangre ye moi yaurni ye ka hai do masi ai mota di masi haining de mamdi ka hino ha ganda moise BJP party ke banner gi makha da karaba mi tare ne bako mi tare tu BJP party na akoi de explain to godam ne moina aside phanggi mi pham do kari haina gi ye party da report lai ta ta di moi BJP gi mi ne na lode na hai gadam ne du hai bisu ngam da ba lengak sem do yawan ning ba मंत्री जो ओहनिंग बा मोई की मीने जो हाइनिंग बा मियाम जना अवाब पीबा अदुदी याम लाले ना दुमाइन थमसगे ओके थैंक यू वेरी मच जसांता सिदा अखुगी स्टेट लेंगांगना पाउगी लमदा पीबा ख्वाइदगी वांगबा मना स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड पाउमी तरेता लांथोखरे अरानबा पाउ खंदोक नबा पाउमी सिंगना AI बु खुलाई ओइना सिजिननबा मथौ ताय हाइदना अखुगी director koi NG utamna thamlagli sida lakni se jasanta kugi pangmi gi role se to kimatik chaw haidi kadai de kari thui achumba paw kayam piri aduga tasengna paw si kadai phobo chumna phongi habasim su yamna mathau ta ba koina thengna jabada jasanta paw si hap toraba paw si hapna ba mail da thagraga thokraba paw si ngasai concern ngasai MLA tu gi maming yauba yaud si ai sagi own experience the thengna rabani ko haidi madu kap that piu khaidana mathang phone tauna ba khotna ba gi matang si su adum thengna je sigi matang da how far akoi gi pangmi sing si kadai bo yauna thabak sengna taure aduga ngasai gi khidang haidi muscle power laiba money power laiba singi paw lakpa matam na masi aduma makhogi pawsi ngasai bias laitana masida tasengna kadai bu chumna happy habasi gi matang chimsu jasanta masi ju khana da ya da matang khak lakpa mina haidi akhoi ju paw gi lam sida dum thabak haidi society sida kari gumba contribution khara di piri banina pawmi su dumak bribe to ba ba pawmi yawi kholi kaina miyam na haina basi su dumak nuai ta ba su phawba sigi matang sigumba image amakha paumi singi sigumba image amakha laise oja santa masi kari kamaina lakpano masi lahalloi hairagadi paumi singna laugadaba responsibility makhoigi tawgadaba thabakse kayam transparency oina tawgadabna habu matang sida oja santa gi mot khara khajik tang tang thambiyoja categorically paumi habasiga keno siga ngasai gi podcast tawri ba mayam se si siga ngasai gi channel mayam lei se ko gi ngasai gi ka ni magi YouTube channel toroga paisa tanna bo honar pa se si siga aduga influencers sing siga moiga categorically akoina masi workshop kumba kai gumba tawdana adi atai leidana ko mari leina ba achumaran gi potse yengjai ta de adai da kitang role ama lowom cha paumi jing jina kitang hena sacrifice torok gi tangai fat dile hana dei su tawle paumi jing na ko paumi ngasi hai bo ni akoi
social media so yam kal matam sida AI su kal matam sida kari ye khoi ngasi pau nei nei no ayuk ta ko pau se ke da wai nei nei no si sai express ta si happy si pau gi paper gi edited paper sai gi paper gi relevance si adum lei ne lo do ne ba maram dinga sai gi kai no ga na pau da influence tawraga muscle power manipur na pau hapan ba natraga hapan da ba je conflict la kan da EGM natraga ngasai editor guild natraga keno publisher group tuna mana decide tawza bane ba moi emergency meeting pamaga ko ada akhoi na ngasi bawda as an activist oina yengai se social media da hapak pa pau je khoi di social media da hapak pa kolak ko je oi publicity stand ki yam kanai ko adubu newspaper da yaw na taba publication house ko arena publicated housing ni na taba ko masi na taba Kanguna thorok pau si akhoi di taseng na pau in lo de hai tare magi publicity stand win lo we ko ado publicity stand win lo batar ga su yengbi AI gi role si achum man natraga aran ba natra MLA na pau hapi u natraga hapi ganu hai ba si da kari gum achum ba we ga di hapangam ba mathona leiba paumi kaya ma lei taw su nate ado pau hapu ba gi da ma bom dham jalam na ki halak na editor mayum da dap torok na taw ba hangi ba paumi su nate hai tare ko aduna AI la ga na di yeng do si kamai to ga ngarang hanta international media na international kano ge print media ge platform natraga visual media ge platform da yam chaw na role lo ba Pakistan gi da don na newspaper ma lei se mana AI da pawi halu gi AI de copy tor paste to san ba da makha da AI gi meter ma cha ma AI na print ong ko adu bo yaw na publish to salak gi pot ma yam chaw na ji circulate tor lei ne BBC na ba da British Broadcasting Corporation jina about the mana public ta ngasai Facebook page da kai da Twitter da hapak tana ko si lerim ne aduna edit da kanoge ngasai gi editor gilgi adagi publication housing gi relevance adum leigani aduga ngasai adum leini then ngasai gi kanoge kani ko anoba tholakpa channel sing adagi public influencer gi yam noi ta bamna kawai ta weda ko India da influencer sing je ma ngang bada abusive oigera oirogera ngasai mana haining bada ai jumai ne ai channel lama ai am popular oi na ai podcast channel lama sema ga ta mi je interview pu to ga da madu da ya ga ba ya ga chat pagi pot ama koi gi ngasai gi kano sida kano si lei ba koi gi manipur sida ayam ba India da maru in lei ba ko se koi gi karan thapar oi hana kai da thabak tor mi den koi gi vijay ke noi kai da tor mi aaj tak tai thokhi ba mi me amma wari bo ko sumain da na masa gi channel oi na la ko se si sina influencer all kanda influence to ba matam da karai degi kayam qualify oi ba mina influence to no even akoi ngasi phammi ba kano se pau gi discussion na taga pau nei na ba se masida ai kam qualify oi re socially ai kam active oi ba mino adegi aina pau nei na ba sida aina kanada kayam provocate to wi adegi aina kana gi mi chang ya jam open oi na una ba pot nga ta ne ba ko masi matang de yeng ta di China na yam thina amu advance oi gre ko China gi di ngasai gi influencers sing se political amadi economy gi oi ba discussion to ba nataga economy gi oiba podcast tha topada madugi oiriba ngasai gi influencers sing do madu particular field da qualify oide di yade haiba ma yauri ko masi mamang da yamna lang na khotna toba adagi lan yam kanma matam da akoi hanagi honorable chief minister na no magak thengna bada mangna haire akoi tv discussion da bangang je mi gi mata mi hundana khotna bangang je masi bo kamain tongno ya masi di government na natra editor guild na paumi anoba tholokpa natra paumi se join torokpa no magi qualification je phajana yenga kanda ga sai anchor sing se su qualify oi bum change ba ko anchor je bana qualify oi da tar ga di anchor do na sai gi tv gi trp je si ga tang puna ba magi visual masing je hanga na ba question sum hangjala ga di madu da hangoi da ba miyam da provocative oi da ba hanga kane ba adu su paisa char ga journalism to ga chamane ba wari bo ko adu na sai ꯆꯦꯄꯥꯎ ꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯚꯦꯟꯁ ꯆꯦꯄꯥꯎ ꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯚꯦꯟꯁ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯔꯒ ꯄꯥꯕ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯔꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ criminal case adagi ngasai defamation case ai thoriala sirni hakpa leidana ko chumila li khangdana ai gi jaga da loinmak chumme natra loinmak la le na hekta verify to salakpa factor yam la e ba sigi ko adu gi potoni lei se aduna ade amuk sathi bisne kaino ganda masa gi pau channel link khalak baje kadai adna traga pau gi pau che pau link khalak baje si sina masai gi yamna kayani bias oi daba yam public center oi ba pau hapagi ke culture se khara handar pura ko si pau sina si gi gano sina sa expression kai guma ma pa di
सरकार चाहिबदा मयाम लोई चाहिरबा मसी चाहिद्रेन खलसे मसी अखोइना तामो निसिकांत की पाउचे ने अदुनने मोन यावरक्तिसे ने हेते एजुम तौसंगी दोइनेबा वारी बोबो अदगी कहीं से अखोई सना लेबाक से अखोई तामोई रावण तौगी यूनाको ग्रुप तौबनीना यूनाको ग्रुप से यम चाउन थबक तौबनीना माइदमु यावरक्तरेन खलोने को यावरक्तब मतमदा अखोई ए मोई गवर्नमेंट नंगनबने अदुनने गा हेते एजुम तौसन दोइनेबा अदुना पाउसिगी कहीं से क्रोनिक से को फजना कहने मियाम सेंट्रिक होइबा पाउ पुरकपाइसे मणिपुर की चेपाउ मैम जी ngasiबाउदा अदुगुम्बा बदनामनि चाब लेते हाइतारे को तौबतबु पावर मोंगरिंग तौबा कांगबु अदगी खुलाई पाइबा कांगबुना मरकता पाउ हापा यानी नत्रगा हापा यारोय न तौराकांदा एडिटर सिंगना अवाबा मैम अमा थेंगनाबसे मसी थेंगनाहंदबिदा पाउ चेपाउ सिंगसिदी चेपाउ सिंग विजुअल मीडिया सिंगसिदी यामना न्यूट्रल होइबा मोंगदा न्यूट्रल होइबा मियाम की सेंट्रिक होइबा लेबा की सखोत तौरांगदा थौदांग लौरिबा अदुगुम्बा कनोने प्रोफेशन सिंग ने लौरकांदा मोइबु छात्रना एजुकेशन तौगांदा समना हाइबदा स्कूल कॉलेज सिंगबु न्यूट्रल होइना थंबसुमाइना पाउमी की अमदी पाउ फोंगबगी पोटसिददी याम न्यूट्रल होइना लेहनबगी ताई फदबम लई इन्फ्लुएंसर सिंगा पॉडकास्ट तौबा सिंगा चेपाउगा अदगी मीडिया हाउस सिंगसिगा मानना पुबा यादे हाबसि सुमाइन थमजगे ओके जसंत मसिदा हबजिक लाइरिबा खोगी फ्री मूवमेंट लई तदना खोगी मखादा नेशनल हाईवे द चटपा यादगी अवाबा मचैथेंग लेरिंगगी मरक्सिदा खोगी इम्फाल टू गुवाहाटी इम्फाल फ्लाइट टिकेट की ममल एयरलाइन सिंगना लौनिंगबा चांग द लौरे हाबसि मतांगदा खोगी हौखिबा तांग कुंथ्रा सिदा खोगी गवर्नर अजय कुमार बलाना खोगी सिविल एविएशन की मिनिस्टर दा मसी फ्लाइट मसिंग हेंगत हनबियु हाइबने दो हौजिक फौबा फ्लाइट मसिंग जी हेंगतलक्तबा अदुगा हौजिक से खोगी एयरलाइंस की लेरिबा खोगी एम्प्लॉय अमदा हंगलुबदा हौजिक ओइना इम्फाल दगी गुवाहाटी द पाइबा फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट अमा खक्तंग लई है सुमाइन तौदना खोगी हौजिक अदुमक हाइदी मखादा चटकदबसिसु रिक्स लौनिंगदबनिना फ्लाइट टिकेट से अदुके मतिक लुपा लिसिंग 53 यौबा थेंगनरे खोनरे कायना अदुमक हाई मसिदा अनायेक यावरगसु ख्वाइदगी नकबा गुवाहाटी चटकदबसी चटपा द अवाबा मोय खलकपा फ्लाइट टिकेट सिगी अराब हाई हेना गुवाहाटी का बैंकॉक का येंगनबदा बैंकॉक ने हेना होंगकपगी नहा नोंगसु यावगिबने दिल्ली बौ चटपन हेना होंगलकपगी सुमाइन तौदना हाइदी खोगी फ्लाइट मसिंग हेंगतपियु हाइदना हाइग्रबसु हजु फौबा मसि थबक ओइनसु लखलक्तबा मसिमकना खोगी लेरिबा मियाम सिददी अदुके मतिक अवाबा चैथेंगजे नंगबा सिगी मतांगसिदसु खोई मियेंग चंगबदी चुमब्रा हाइना खल्ले जसंतगी मोत मसी मियामना थेंगनरिबा खोगी नेशनल हाईवे द खोई मखादा चटकदबसु हौजिक चटपदो याददना लेरे सिगी मतांगदा जसंतगी मोती ngasai flight masing hengar halun biu haidan hairagasu thabak oina action oina hauju phabu lokhalakta basina miyamna thengnari ba awaba sig matangda masi makhata ba kari action lawragadi flight masing hengar halaktana sumaina flight ki maman yamna hengatana sumaina miyamda thengnari ba awaba si kitang masi kohan ba mathau tabra na khale oja santi ki moche masi kamaini yengbe si matangje mayamna koyang langna natrige de ko manipur secretary 16 october 2025 tane ngasai anurag bajpai na ngasai additional chief secretary textile commerce industry and transport government of manipur na man letter mi ko ngasai kanada Sri Samir Kumar Sinha IAS secretary ministry civil aviation da ko masida yaw se kaino ai ganda ngasai airfare si manipur da niyom jum da hengalak ba khotpa adagi ngasai Maruina Silchar Mizoram Silchar Aizol aduga atopa flight macha airlines na operate toramba hanagi chief minister leiring matamda bangna kenoda udan scheme gi manungda changamba flight mayam amba lepthokhiba ko then key operational area haitare ko Imphal Kolkata Imphal Guwahati gi flight masing handarakpa si mayam je flight masing kenogi demand hengalakpa si factor ne base ko sai flight ki keno si kamai tawge da ticket je thekna kai matik if aina last tak ta ko painam dai daga ka di ticket se ngasagi normal fare du gi 10 times kuma hengalaga dum thola ka ne ba ticket maram ni mase magi di operational cost to make up tawna bane ba samna ha da sit kunthra hang le me ngala je ko sit kunthra do aina last ka ta di sit 35 mu ki maman de engon de sum logi be mong ne ba aina last emergency ka ta de do si kano ne flight ki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯔ ꯑꯍꯨꯝꯔ ꯃꯔꯤꯔꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯕꯨꯀꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯦꯜꯒꯣꯔꯤꯊꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯊꯅꯔꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯕꯨꯀꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯖꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯎꯔꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯜꯍꯜꯂꯛꯄ ꯎꯔꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯍꯟꯖꯜꯍꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ लो कोस्ट एयरलाइनसिंगसे हेन ऑपरेट तौहनबा अदगी की जगहसिंग हाइतारे कोलकाता मसिंग फ्लाइट एंगलनबा गुवाहाटी फ्लाइट एंगलनबा बंदोग्रासी जगह मेन जगह अंतनेबा दिल्ली की फ्लाइट सिंग एंगलन तारी मसे मसिगी कनोसे प्रॉब्लम से हंदरकनेबा अदु नतबिदा अखोइना कनोना गवर्नमेंट ना अखोइदगी नमदना लौगेना लौबा नत्रगा ngasai airline sing na namdan logen lobudi oiramoyeba ko ticket si mai se kano online organize oibo oibnina akhoi na ngasi mi chani chanba flight to da mi lising amana ticket ka khalak ta di ma gi di ticket je maman ta di la dana demand engalak panina maman je engalak doi ne ko adu gi potune be lai se aduna ngasai gi yamna free and fair ohen gai ta di government jina civil aviation ga phajana wari sanana ganda कैपिंग से तौदबीदा कैपिंग तौब हाइबदी ममनजे सिदगी हेंगप यारोयना लेप्तबीदा को अदुगा कइनोदी ngसागी रूट कोस्ट हंदरकपनिना हानदी तौरिसे इम्फाल दिल्ली इम्फाल कोलकाता चेन्नई इम्फाल कोलकाता पाइब फ्लाइट से अनि हुम लेंगने भाना इम्फाल गुवाहाटी पाइब फ्लाइट अनि हुम लेंगनी मरमदी इम्फाल गुवाहाटी मुंबई इम्फाल गुवाहाटी कनो ने चटखरिनेबको सिगी कनो से हंदरकपइनेबा ngसागी कनो से रूटिंग से हंदरकपनेबा रूटिंग हंदरकपनिना इम्फाल दिल्ली इम्फाल कोलकाता इम्फाल गुवाहाटी कतंग आइबनेबा हानदी इम्फाल चेन्नई से टिकेट ककु यारमेबा इम्फाल गुवाहाटी चेन्नई ककु यारमनेबको अदुना सिगुम्बा रूटिंग से मसिंग हेंगनबा अखोगी ट्रैवल फॉर्मूला से मसी खना एक्सपर्ट खरा याउना अदगी कनोगी एविएशन की मी खरा याउना अखोइना फंडिंग से मफम साना पीबा अदुगा उड़ान स्कीम दा एयरलाइंस की फ्लाइट लेरम बसिदा इम्फाल सिलचर की फ्लाइट से ना कोई वारी साब कांदा तोखिबे मरम से कइनो हाय कांदा फ्लाइट से मी फुल होइबो ngam इम्फाल सिलचर से को फ्लाइट से मी फुल होइबो ngam दबनिना सागे गवर्नमेंट ना मोइदा हंदोइबो पैसा टिकेट की पैसा तुदगी तोआन बमा उड़ान स्कीम से फंड खरा हल्लीबा फ्लाइट कनो से एयर ऑपरेटर सिंग दको अदुना अदुगी पैसा सिंग दो गवर्नमेंट सुम हल्लकपदा गवर्नमेंट की पैसा सुम मांगक पाइ तारे को अमाइन तोरगा ओइरकपने ना हाइबनेबा अदुना मसे अखोइना एयर टिकेटिंग मणिपुर दी एयर टिकेटिंग करिका से कमाइन तोगेदा अखोइदी बिजनेस सेंटर ओइदबनिना रेगुलर दरकार लेबा मी खक्तनेबा मणिपुर मपान चलिसे लायंगबगी ऑफिशियल विजिट नत्रगा फैमिली विजिट सी खक्तनेबा अतोप मरम द मणिपुर दा मी लाकप लेते टूरिज्म द लाकप लेते इकोनॉमिकली यंग लाकप लेते लागसु नोमदमी कुन दे हेन लाक्तेबा मैक्सिमम मणिपुर दा मी हुजिक ऑपरेट तौरगा लेरिसे लाइबा मी सिंग 99% फ्लाइट तोंगिसे आर्मी पर्सनल सीएपीएफ अदुगा मणिपुर डिप्लॉय तौबा ट्रूप सिंग दुनेबको मखा चपे यादबनिना अया मतम मोइजु फ्लाइट चले हाय तारे को अदुना हजिकसे गवर्नमेंट की मखुत लेरे कमाइन तौरगा हंदहनगनी अदगी पीपल गिसु अखोई रोम साइड तगी खरा इकोनॉमिकली खरा खंग कांबू तौरगा फ्लाइट रूटिंग से खरा सेमिनब म चंगे अदु सेमिनब तारगदी मदुगी कोस्ट से तुम हंदरकने ना सुमाइन तम जगे ओके जो शांता मसिदा अखोगी स्पीकर अखोगी जा सेटेब्रतना फोंदोप स्टेटमेंट अमदा तंगदु लेताद्रब मणिपुर की फिबम मपुंग फाना अमता ओइना सेमगतपदा महिरोई सिंगी अचौब थौदांग लई हाइदना उजा सेटेब्रतना फोंदोपिरी मसिदा आइना उजा शांतादा लाक्चनिंगी से उजा शांता हजिक लैरिबा फिबम सिदा अखोगी सिविल सोसाइटी की तोंगान बा इचिलिनाव सिंगनसु लैरिबा मणिपुर की प्रेजेंट सिनारियो सिदा मतौ करमना हानगी नॉर्मल सिदो पोरकदगी हाबगी अचौब रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव अदुमक लौबिरी अदुबु अखोइना सुम येंगबदा एनी लेबाकी इशूदा महिरोई सिंगसु दुमक यावी दुमकपु महिरोई सिंगसी महि तंबगी महुत्ता मखोइना लेबाकी इशूदा यावसनबा एनी हिरमदा मखोइना हे यावसनबा सिसु हाइबा मखोइगी मथक्ता स्टेटमेंट थंबा कांगबुसु यावदबदी नते अदुमकपु अमुक मसिदा अखोइगी उजा सेटेब्रतना मणिपुर की तंगदु लेताबा म सेमगा सागरपदा मणिपुर अखोइगी महिरोई सिंगी अचौब थौदांग लई हाइरसि मसिगी मागी नुंगी ओइबसे करिनो हाइबसिमा अइहाकसु दुम फावे हाबदी अगांगसिंग अखोइगी स्टूडेंट बॉडी सिंगसिना लौदोरिबा सिगी अखोइगी हजिक लैरिबा सिदि इवन लैरिबा लेजिस्लेचर सिंगना लौबा ngamdraba सिगी फिबम सिदा स्टूडेंट बॉडी सिंगना करम्बा रेस्पॉन्सिबिलिटी से लौगदोरिबनो अदुगा लेबाकी एनी इशूदा अगांग सिंगसिना हेक यावरगसु महै तमगे हाइदना महै तंबगी थोगलागा मखोइना लेबाकी कइनोदा प्रोटेस्ट तौसनबा एजिटेशन तौसनबसी
siu haidana ngang sing ji mathak ta su he ngang bi ba ado sigi matang che jo santa jo setebreta thambiri ba nungi kanu se kari ne haidana yeng be ja nungi di mana khangja ga ne mai wakhanda honorable gi wakhanda mana khanja ba khara leram gani ado bo lengang na torok ta di CSO na torok pa je masan da ni chi akoina lo lo ba thugai ro ba ya ba pot na te ko aduna masidi yam na nei nei ngai le te ta ko ngasi mayam na lang isi lengang na torok mandi ke su lang oi ko ngasi aram bai le mi ba mai te lipun le mi ba khun nga ko le mi ba mayam khulai loi pai le mi se hana inat ki wen am le ma mai ma thau tau le ma nga ta ni makoina soija ba de gi ichi nau mayam je lang da thu ne ai ta re ko ado amamda government of India policy jo or MBI lebak se sum langal laga tham je ado khoi leader sing na haitra gadi lebak je dum langal le ni CSO ge role di sum chawkala kani ado ga tangdu leita ba jaga ma oi hanje hai tar di masa ye leader sing sina mai mathau do tawbira gadi miyam ge apam do khanga tawbira di madu gi poto ka su lei roi na main tham jage okay thank you very much jo santa loishilak pada masida khoi gi sangai festival si lepiu haidana khoi gi kokomi ne sudumak thingi Sudah mu yauri sangai festival pangthok piganu haidana yari poki miyam na su boycott tau biu haidana thamlakli aduma po hojik si ayam stall di semba saba loin mak loire aduda ja santa da ina lakchani si hojik lairi balaiba ki phibam sida khuigi sangai festival si pangthok tabada ekhuigi tourist agi lakpa revenue si kayam hena manga dabano duga Sangai festival itself Sangai have a Prithvi Mapamda only Manipur Kakta Pang Badumba Sama Kalamakani. Maon the base the Rogaton Badumba Kwiki State Festival Makani. Masida Laiba Manipur issue Shida Kwiki ID Turiski turnouts in a Kayam Lakpa Makoina Handak si Pangtok Traga Turiski turnouts a Lak Tragana State ki revenue the Kam Mangba Aduga. Pangthokana amok sida pangthok pigano IDP singi yenga pangthok pigano su hairi siga matang sidi usa santa kari kamaini yengbe Manipur ne any festival to boda mapan dagi revenue so alak te koi pesa lo handwe okay koi pesa lo chale ko Sangai festival da Myanmar gi embassy ga pundana Thailand embassy ga pundana even Myanmar inbound flight open to le to thokre ko international airport on thokre tourism gi oiba angle da ne akoi gi je drama to ba have the ribbon kak panatana adu gi wang mada tourism company mayam ga coordinate to dana Manipur da tourism gi oiba soka sama to dana Manipur je India gi tourism export to puthoga tourism map te yawn bangam gi capability leba government am bonga si leitri ko sidagi ne sathiba G5 la kano ma tawgi to na yes ama aduda United States ki company mana dollar kano ma invest tor mane na tawrani na government da lautho ma da adugi makha ta ba procedure and process am da leite tawna bona ta so madu capability documentation da yam ko ina matam janga da maram dia ko su ma preparation am da leitri ko aduna experts leite ai ta ise ko adugi wani leise aduma leire oi department am leibe wani tourism gi ko aduda mangon da laiba funding do adum rotation tawga repair kara tawba adagi jaga khara da kano kha tawba aduna tana mana nga sai tourism department jina ngasi bawda Manipur se tourism gi map ta tahna bhona bada except India gi achoba khara laaga moina akhoi da appreciate torom natana international tourism map ta tahan bangam da ngasi flight chu leitri ne ko si ma khoi khangmina hu cha yes embassy sing jiga tie up to dana khotana akhoi Manipur je amna no even United States na Manipur se travel list no travel list yahon ge tora du bawda akhoi government je kaimta madu gi reaction kaimta leitaba adu ma sakar amne na adu main log tamne ko adagi sai tourism gi sai festival gi sida manga da revenue tonga da revenue aibja revenue se karam ganda nuai ga ganda ko akhoi gi sem ngangan money tax tore natraga orange festival tore akhoi na tori festival me amje sigi context ne kari kamaina yeng da ge ha ganda economically sigi festival me amje akhoi da kadai bo kana ba pire aduga karam ba party ga foreign exposure natraga international exposure natraga economic exposure je kadai bo phangya ji yeng adam ne ko money tax tore crore tare ki pot yo le ha khoi me am khuba ko lo san do kem kan de ko money tax ta yauri ba mi me am do moi gi designer sing moi gi phiron puthokpa sing moi gi kano kai hani handicraft and artifact ngasai gi artisan me am do aduna mapan gi company me am dagi inbound order Manipur la kadaba income kaya secure ina order lo bangam garge ha betu ne ba akoi na sigi achievement lo tu je akoi mafam do mai pang na pangtho ga akoi na koibam korpam leita dana chatfam leita dana to dagi mafam to an ma da chalaga al nambol dagi kai dagi moirang dagi mina la ga pot leira ga chakhi do akoi manung da circulate to paisa ne ba ado hai wane akoi manung circulate to paisa ne adui mathak ta material di kai de no mapan
lakpane adu gi pesa me am dona mo pan material lei dine pesa loina mo pan chat ka dori ne ko I context am phasan yeng mom change sangai festival du same ne chapane ko sangai festival de akoi boycott tori kai gum nam fu du tawsala ga su tawba ya mo da boycott tawni ha bise kanu ni miyam gi kanu ni akoi gi CSO miyam gi pirep ne hai tare sangai festival jine economy da ka sho hong bo porok pangam moi sangai festival ji mamang dagi hona akoi gi state sida sangai festival tawram matam da pochai yamna yon graga ticket ki turnout yam akanda festival jina akoi gi chai guding gi tourism input footprint hangalak brai denga pangam deba duna ngasai gi masi gi festival khotau ji su maya managa review to ma change na ban thamjage okay thank you very much thagchari oza santa na sigi asum laba akoi gi ayuki khana ni ne basi da oza santa gi mamal lam laba matam khara khajik tang kai thokpi duna saruk yabi bagi damakta han oza santa bu thagpa phongdok chari loina na miyeng tabiru khwai punam ki mapam dagi su kaina na baya thang ni jari yaifa numit obinarsi have a good day Riyadh की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की हांगबा फमसिंग कौरी अहानबा राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदि रिसेंटली वर्क तोबा हुजिक थबक तोबा मियोइसिंगना अप्लाई तोबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसी नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसी नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रादगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अखोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंगसेन बिरउ नर्स सिंगिदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्स सिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगिदमक मिडियंग चंगलकली वे